حسین اولان پارلمانتری دم پارتی بتلیسه جو بتلیسه لگل منک حسین دم تخش به خیراتی من خواست دست که و بزانبم ام بحثا پیواجو الباکوری کورسانی ول ترکیه دکن او پیواجو اگر بسر کوه یعنی جی بسر نکوه لهیوی دکن بسر کوه باندوره که چاوا تأثیره که چاوا ویل لروج اوای کورسانی بکه دم باش خبات خوش و شان خوش سلا و ریز تماشاوان روداف تیوی راستن هم پیواجوه کی گرینگ دا در باز دبن راستی ام هاتنه آستا کی ام بیجن جداد اف آس جی هری گرینگ جبوی روژاوا ون زانن جبوی گو روژاوا دا چاره سری بی گلی کردی روژاوا جی گورا جیانا خواه گورا ام بیجن هبونا خواه نوا دولتا سوریه دا نوا سینور سوریه دا خواه سر بخواه بزانن و بزانن گلوی هبونه کیوان جایه لون زانن روشا 2011 دیسا پیواجوه کی هوا لترکیه هبو نابری امرالی و حکومت دا لی مخابن گو او پیواجو جبوی ایریشا داعشی و جبوی ترکیه گو وی چاقجی ون زانن پشتگیری دا داعشی او پیواجو جی هنجتا مازن او بگو او پیواجو تکچو هیویام اول ایروژی گو پیواجوه که نودانه ام دیسا پرسکریکا روژاوا لبرمه لی ام دبیجن اف فرصت کی داویه جبوی فرصت کی جبوی آشیتیا کردان و ترکان لباکور فرصت کی داویه جبوی قاسم تو معفی نه دولت هي نجی کردان هي گو اوی پیواجوی تیک ببن جبوی اوه ام دبیجن گلک ترک لوی جبوی روژاوا یعنی جبوی هبونا کرد روژاوا اوی پیواجوی پیخوالی نکه ام چما دبیجن پیخوالی نکه کرد اوه 1000 ساله به ترکان را جیان دکن تو وقتی لکردان اخانتی نکرنه تو وقتی لترکان ببورینن لترکان اخانتی نکرنه لترکان ببختی نکرنه ایروژی اگر ام بیجن پیواجوه کوان دانه ام پیواجوه گرینگ دانه ام بهلن گو پرسکریکا روژاوا نوا خطا نوا دولتا یاجی نوا سینورا سوریه دا بیچاره سر کرن پرسکریکا باکور جی نوا سینورا ترکیه بیچاره سر کرن نه ایوی روژی ام بیجن ترکیه پشتگیری ندا داعشی پشتگیری بدا کرده ام بیجن روژاوا ون باور کن گو ایرو ترکیه لروجهلاتا ناوین دا دولتا کی گلک بقدر و بقیمت بو بله جبوی اوی ون زانش خواه مظلوم عبدیجی هر وقتی هشیار دکه دبیجه تکیلیامت امبیجه اتفاقامه گلک اب ترکیه رهبه و هیجی جبو دبیجه işte Türkiye جی به پاریسی جوینا پاریسی دا بشتار ببی لویجی ببی امبیجن جبوی چاره سرکرنا روجاوا سوری گو سوریه امبیجن جبوی سوریه کی دموکراتیک سوریه کی گو گلک ملت خلوی بکارن جیان بکن خلوی ifade بکن و یکمیجی کرد لوی خواب کار ifade بکن o evde kara Türkiye bi evde mazımbuna Türkiye bi evde peşketina Türkiye bi Türkiye deliyor kazanç ke Türkiye dema peşkiri bir de Kürde Rojava un bavarken Türkiye lüye vunda nake Türkiye depuyu mazın bi heviyame ave evi pevajua fırsata davi Türkiye ser dijminatiya Kürdan ser bu Kürt nebne tiştek yani em Türkiye'de hava dibejin گوت کرد بخواد بهلن دایکا خواه ببینه بله که حسین بهلن گوت کرد دایکا خواه ببینه یعنی ایدی دجمناتیا کردان گلک بس بی ایدی داوی بی جبوی گو براتیا کرد و ترکان اتفاقا 1000 سالی و جاره کی خواه نو بکه توی اوی داجی هر دو گلجی گل همی روجابای گل همی روجلاتا ناوین اون باور بکن دی بسر بکن دی kazanç bükün belli. Kak Hasan tiştekidin mesela onun hizaka sivilya mezinin hem Bakuriye Kursani hem ci Türkiye parlamentoda ne o hizaka ne ki min parlamentoda
کورد لوا گوداری دکن براستی بله. پیوندین و ترکی جی دی دست پی کرنه بر باشبونی و دچن هون دکارن مثلا لسر و یکی جی کار بکن کد دما پیشتا شاندکه کردان مظلوم عبدی بچن لترکیه هفدیتنان پیک بینن یعنی ببن پرک ناف بین کارک دوی کاری ده؟ بله yani go او پیویر که سر ملیمه امجور آمدانه يعني هم هم ناخذ دفكرن مثلا سر تشتكي في رنگي كار بكن ما وكارا كردنا برا فرو مثلا باشوري كردستاني وتركيا دا بله باشوري كردستاني وتركي باشوري كردستاني جنا برا وتركيا دا بو ناف بين كار ناف برا يعني رولك باش ليست هون دكارن رولك وكا كوفر جبو و تركي ليست هونجي جبو تركي روجافا بليزن بله امجور آمادنه yani اها گروله که او صاحبش خواه برز اجالان 27 استباط دا پشت 27 استباطه وند زانن گو پیام شانده هم باشور هم روجلات هم روجاوا پیام شان مکتوب شاند توی مکتوب داجی دخواست گو توی اوی داجی اتفاقا کردان بیچه کرن او وند زانن گو لروجلات کنگرا امبیجن یکیتی کنگرا جبوی روجاوا جبوی گلی روجاوا چه بود Türkiye jî em bêjin parlamenterê me jî li vir beşdarî wî bûn. راست Em gelekî evî pîroz dibînin. Got ba tiştekî wisa ew derfet jî hebî em jî ji we re amade ne. Em jî dixwazin got naberê hêzên Rojava ê Qesedê ê Hesedê de û Tirkiyeyê de pirsgirêk nemîne. Ew li wê tişta got bikeve ser milê me em amade ne. Ji bo qasî em dibêjin Tirkiye deh sal berî yan jî 12 sal berî piştgirî neda işit Daesh ji Kurdan ra dijmintî nekira îro Türkiye herê li rojhilata navîn da dewletekî cuda bû, dewletekî mezin bû, dewletekî qedirbilind bû. Em dibêjin hê direng nîne. Hê ew derfet heye, hê ew firset heye. Türkiye jî ji bo qasî ji xwe birêz Mazlum Abdî jî dibêje Türkiye geleke beşdarê pêşerojê de got Parîsê de civînek çêbî Türkiye jî beşdarî wî bî li wê jî ji bo naberê em bêjin hikûmeta Sûriye û hêzên Hesedê bibî naverok bibî em bêjin berpirsiyar باش awê de ji bo tiştê erîkirinê ji bo aşîtiya hikûmeta Sûriye û ji bo Hesedê bibî em bêjin pir bibî evî têkilî deyne باشا û heta لا îro jî hûn dizanin اها Hesedê belê كاك حسين تشاكي دن قريداي في بابتي لتركي evet لتركي تهز هنا يانجي لتركي كي رينادا كي ناهلا كنا برا حكومته و هسده يانجي كردين روجافا باش ببا كي البيشي دبا استنگ Lewin zanin eva çil sale derbaz bû got Türkiye'de şereke. Türkiye'de şereki qirêje li hemberî Kurdan şereke. O îro jî em bêjin hatine astekî cuda. Divê astî da ihtimale got evî ji bo aşîtî, ji bo yekevî, ji bo demokrasî aşîtî çê nebî hêzek kusa heye. Li ser vî şerê qirêj li ser vî xûn gotirjê gelek em bêjin hêz yan jî grup yan jî kes em bêjin iqtidara xwe didomîne yan jî ji bo kesayetiya xwe ji bo kesayetiya grupa xwe hinek pêkhatî dike hinekî xwe dide îktidar kirin. û ew hêz jî ihtimalen hebî yani nava dewletê da jî ji xwe win zanin li civîna AKP li Qizilcih mam birêz Serokkomarê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan jî anî ziman got ihtimale got hêzek hewa jî hebî got ji bo aşîtî nexwaze em bêjin provokasyon çêbî ew çêbî ji bo ew ê dema got em bêjin naberê Türkiye û Hesedê da têkiliyek çê bibî alî aşîtî de hevdîtinek bibî ev jî îdî dibî ji bo pêşerojê dibî mînakek û îtifaqa Tirkan û Kurdan îdî ihtimala mezin got tu wextî pêşerojê de xira nebî ew pira yekemîn bê avêtin dema got ew pir bê avêtin jî de şer jî îdî rawestê li hem li Türkiye hem li Başûr hem li Bakur yani dijminatiyan naberê Kurdan û Tirkan êdî dêdawî bibî ev jî nayê henekî hesabê hesaba em bêjin henek gruban, henek kesan, henek kesayetiyan yani devlet da Türkiye em jî devlet tu wextî
homojen navi. بله. Navi da em bejin ev taraftarı, ev oligarkiri aşitici heye, ev hemberi aşitici yani hem şarxwaz hene hem aşitixwaz hene. Yani em nikarin bejin ev sisteman nava devleti de hemi aşitixwaz. باشه و داوی هەیە بۆ شرخواز يعني دوی دما بله. داوی دا قد تو هف دیتن دنابرا و برپرسین روجاوای کورسانی دا چی بویا لترکی yani جی روج باکو Yani کورسانی tu evayda zede ez nizanim çê bûye çê nebiye lê belê tiştek gu ez zanim دانستاندن هنه şekiliyek û danûstandinek wisa tiştek gu ez zanim çê nebiye. باش gelek ispas Bele. Hasan Eş Olan spas kim? parlamenteri dem partiye Tabat Bitlisê baş, ji Bitlisê dem baş, evar baş. Malata vaka Hasan gelek ispas Ewa ser çavan, xebatê xweş. Sağ ol.